Sanibingelela ekhaya elikhulu ikhaya into fast ukuthi i-TV lapho sikhuluma khona umsebenzi wamaskandi. Right, ngomunye umlando-ke manje owenziwa uKhuzani ngokwey'nombolo ezi-physical ongahambi uyozi-verify. I-album kaKhuzani ikhomba ukuthi isishayile i-gold plug ngokwey'namba ezi-physical ongazi-double check-a nawe. Uma u-check-a ama-streaming platforms anjengo-Spotify no-YouTube kuyakhomba ukuthi i-album yakho isiwushayile u-29,967,367 million wama-streams. Yayiva-ke ngoku ungakhohlwa ukuthi kunama-iTunes, ungakhohlwa ukuthi kune-Deezer, ungakhohlwa futhi kune-Amazon Prime Music. So ikhweshini enginayo-ke ile, i-album kaKhuzani ike yathi ukugxekwa mhlawumbeni abantu abathize bezama ukusitshela ukuthi ibheda kanjani. Kuza kanjani ukuthi le-album nge-6 months and 27 days ihlanganise i-gold plug? Kuza kanjani ukuthi after kubangwe izinto eziwumsangano njengama-monthly listeners kwaze kwasuswa nje umsindo omkhulu kuba ngama-monthly listeners, kuza kanjani pho le-album ishaye ibe kanye nama-album okuthiwa abantu bakhona bahamba phambili yibo aba-trend-ayo, ingene kanjani? Koda-ke nakhu engingabuye ngikusho ukuthi hhayi, ngalokho ngiyanixolela, ayikho into eningayenza ngaphandle kokuthi nigxeke bani? uKhuzani. Vele uKhuzani uyi-benchmark, vele abantu kumele bezikale ngayo. Amaqhawe amaningi kumele uma enza into abheke uKhuzani Mpungose. Nazi iy'nombolo zakwa-RISA, iy'namba ey'khomba ukuthi after i-1 January 2024 i-album kumele ihlanganise u-30 million wama-streams ukuze ishaye ini? I-gold. Kumele ihlanganise u-60 ukuze kube yi-platinum. Uyayibona leyo nto leyo, 60 million. Usungazibuza-ke ukuthi-ke lokho-ke pho yinto ibingamhlula kanjani uKhuzani? Angithi benifuna ayipruve, useyiphruvile. Senizobuya nizomtshela ukuthi mfowethu Mpungose usebenzile, wenze kahle, siyawabona amandla akho, siyakuvuma. Angeke nikwenze lokho ngoba yini? Kumbeka kahle uKhuzani, kumbeka ebukhosini, kuya-confirm-a ukuthi why lokhu sithi uKhuzani uyinkosi yabo. Le-album yathi mayifika yafika ngesasasa elikhulu futhi yakwenza konke within i-1 month, 30 days. Awukho umlando le-album engawenzanga, zonke izinto yazenza. Album of the week ngeyi-21 zika-November, amamiliyoni yayiwathola within 7 days, miliyoni losuku. I-album yashaya 1.8 million ngosuku oluyi-1, 500,000 wama-streams nge-1 day ku-Spotify. Ayikho amamiliyoni awu-5 nge-2 months. Into ebingenzekile ebengekho yenziwa uye uKhuzani, kodwa lokho siyahluleka uku-acknowledge-a ngoba yini? Ukwenze kanjani? Why kwenziwa wuye? Kumele kube nama-question every time uma kunento uKhuzani ayenzayo. Kodwa noma kunjalo uKhuzani leyo mbuzo uyayi-answer over and over again. Ngesikhathi ngenza le video bekusele 32,000 wama-streams uma ubala u-Spotify no-YouTube ukuthi kuhlanganise u-30 million. Kusele 32,000 views or streams. Kodwa ngoba akhona amanye ama-platform anjengo-Deezer, iTunes, leyo namba leyo seyahlangana. Indlela abala ngayo uRisk. Angithi ningenadumisa ukuthi uRisk ubheka u-Spotify kakhulu because ngicabanga ukuthi uKhuzani uyahluleka. Kuke kwadunyiswa kakhulu ukuthi hhayi ayibhekwa leyo nto leyo ku-YouTube. Bethi abanye hhayi ngoba ayathenga ama-views lapho ku-Spotify awathengeki. Kusho abantu abakhokheliwe. Siyabazi phela abantu kade bekhokhelwa lapho ukuthi bezokhuluma izinto, beyokhuluma against uKhuzani ukuze abukeke umsebenzi wakhe
ungekho serious, buka ngathi into ayenzayo kuba ngathi ayikho. Siyakwazi lokho ukuthi umuntu engafaka inhlabathi ephalishi lomuntu usuku nosuku, ayikho leyo nto leyo. Kodwa-ke siyobatshela thina abantu, ngeke sibafihlele, siyobazisa ukuthi uKhuzani use-how far because i-content enjengale ayikho. Noma ungaya ku-Facebook uyothola wonke amarekhodi akhona. La ahlekisa ngoKhuzani-ke nawe uyawathola, kodwa la abeka kahle abanye abaculi yiwo wodwa khona, especially lapho uKhuzani angatholakali khona uzowathola. So akunandaba, bekuyilokho nje. Bengizokwazisa abantu ukuthi i-album kaKhuzani Angidlali Ney'ngane eyaphuma 6 months ago and 27 days i-gold isifikile. Lezo namba ungahamba uyozi-verify-a, ungahamba uye kwa-Risa uyobabuza ukuthi lento engiyikhulumayo ngiyithathaphi, ufike bakutshele bekukhombise. Noma ufakele yena uKhuzani, i-information engatholwa yinoma ubani umuntu olandelayo umaskandi owaziyo ukuthi izinto zilandeleka kanjani. Akusiyona into ukuthi ngiyisusele ekhanda, kodwa akunankinga bekuyilokho. Sibonge kakhulu abantu abakwazi ukudlala umculo kaKhuzani, ama-Blue Nation wonke, abantu nje abathanda umaskandi, nawo wonke nje umuntu-ke ongafevi imoto, owaziyo nje ukuthi yena uthanda nje ukulalela umaskandi. Sibonge kuwona wonke umuntu okwazi ukuthola ithuba lokuthi a-stream-e adlale u-music kaKhuzani. Maningi amarekhodi asezowaphula uKhuzani, kuningi asazoku-achieve, futhi-ke asazi lokhu kuphikwe waya. Phinde ngisho futhi okudala koKhuzani kusha emaqhawini into.